Bakwethu ikudibana njalo kuhlelo lamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule okhuluma lani ngumfundisi uEsindlovu ngihamba lejahala kompofu enye impofu izasifica sihamba uOP ngihamba laye mfundisi OP siyamukelana. Siyabonga. Salibonani balaleli. Siyamukelana njalo kuhlelo lwethu lamaviki wonke lapho esifunda khona ilizwi likaThixo sindawonye. Sengathi uNkulunkulu angasibusisa abe lathi nxa sifunda ilizwi lakhe asiphuzwisisa umfundisi uOP Mpofu. Siyabonga. Siyabonga abalaleli lokho esiphethe incwadi ekaDaniel sijula kuyo sicwila phakathi kwayo sisizwa amaqiniso amahle esiwadingayo ngalesi sikhathi. Ngithanda ukubana singakangeni kwingxoxo yethu lo mfundisi uOP Mpofu ngiphinde inombolo zocingo 0718444196 ngenzela laba balembuzo kumbe abafuna ibhuku elithi lona The Great Controversy ingxabano enkulu kumbe impikiswano enkulu libhuku eliqhakathekileyo elingakuncedisa ukuzwisisa indaba esiqoqa ngazo namhlanje. Nxa ulifuna lolu gwalo thumela umbiko wakho lobumlayezo wakho kunombolo zocingo eziphiweyo kulolu hlelo. Mfundisi OP siyabonga njalo ukuthi sihlangane sikhangela incwadi kaDaniel. Kanje namhlanje sikusahluko bani mfundisi? Lamhla silokho siqhubeka ngosahluko 8. Isahluko 8 encwadini kaDaniel. Balaleli kasikhangeleni incwadi kaDaniel isahluko sika 8. Sikhangela lapha mfundisi ukubana uDaniel kulombono awuphiwayo njalo sikhangela ubana kulombuzo obuzwayo kule indaba. Akusichasisele uyenze ibaluleke ukuthi kukhulunywa ngani lapha. Siyabonga. Sizakhumbula ukuthi evini edluleyo lapho besikhangele usahluko 8 sikhangele uphondo oluncane. Indaba kade isegudwini sikhangele so besikhangele izenzo zophondo oluncane. Luncane kodwa lulezenzo ezinkulu ezimangalisayo. So sikhangele ukuthi luyaguqula imithetho kaNkulunkulu luyasusa icebo losindiso endaweni yayo. So lapha uDaniel wathi lokho enakana ngalolu phondo. Ngalokho olukwenzayo. Wakwasosiba lo mbuzo olandelayo oyiwe sizake sigxile phakathi kwawo okwamaviki ambalo. Ngiyabonga mfundisi kakhulu ukuthi usenze sibuyele kuvikela iphelileyo kunjalo kwenza ukuthi sithathele khona phansi sukela khona phansi Siyabonga. So uDaniel usebonile lapha into le isimkhathaza ukuthi uphondo luncane lunyathezela phansi amaqiniso kaNkulunkulu lunyathezela phansi icebo losindiso luyahlukuluza abangcwele. Yikho ke kwasokusiba lo mbuzo lo uthi wona lapha uDaniel 8 verse 13 ngasengisizwa isithunywa sikhuluma lesinye esathi kuleso esikhulumayo koze kube nini lumbono usiba khona omnikelo ochiswa nsuku zonke na koze kube nini isono esichithayo sisenziwa na koze kube nini kuyekelwa indawo engcwele lezinkanyezi ukuba zinyathelwe phansi na. So lapha ingilosi isibonile ukuthi uDaniel ulombuzo engqondweni yakhe ukhathazekile ngalokho okwenziwa luphondo oluncane. Yikho ke ingilosi sibuza lumbuzo kuthiwa izithunywa ezimbili ezixoxisanayo uzingane ziyabuzana kodwa zibuzana zisenzela uDaniel ngoba yikho kumkhathazayo engqondweni yakhe vele ulempendulo kunjalo emva kwawo kunjalo. So bayabuzana lapha abakhulumayo but kuzaze kube nini umbono lo omnikelo wokuchiswa. iBhayibheli yesikhiwa ikhuluma ngokubizwa kuthiwa idaily. For how long shall this daily continue to be taken away? Nxa ukhangela kuTestament elidala igama leli lokuthi daily leli umnikelo wansuku zonke kumbe umhlatshelo wansuku zonke ligama elitsho inkonzo zonke ezazisenziwa kuThebanikeli ezazikhomba icebo losindiso. Kakungcono mfundisi ukuphinde kancane kuze abalaleli balandele kahle kunjalo ngamafitshane nje. Siyabonga. So ngezinye indlela ngichasisa lapha okuthiwa umnikelo wokuchiswa kumbe okuthiwa idaily ngesikhiwa ukuthi idaily leyi icho izinkonzo zonke ezazisenziwa kusanctuary kumbe kuThebanikeli izinkonzo imhlatshelo yonke yayisenziwa kumbe inkonzo zonke zansuku zonke ezazikhomba uJesu
yikho ezikhulunywa la. So ingilosi leyithi kuzaze kube nini uphondo oluncane lunyathezela phansi amaqiniso ayefundiswa kuThebanikeli kumbe lunyathezela phansi icebo losindiso inkonzo lezi. Yikho kubuzwayo la. Nxa isiya phambili ithi kuze kube nini isono esichitha sisenziwa na lokuthi lolu phondo luyekelwe luhlukuluza abangcwele lunyathezela amaqiniso phansi. So ngumbuzo ukuthi uphondo loluncane luzaphi isikhathi esinganani? Kuthi uthi lwalusenza into eyincithakalo. Kunjalo. Ngoba into ekhathaza uDaniel. Yikho ingilosi lapha sesize zikhuluma ngalombuzo ukuthi Daniel into le uyibona isenzakala ukunyathezelwa phansi kwecebo losindiso lokuhlukuluzwa kwabangcwele kuzaze kube nini? Yimbuzo obuzwayo lapha. Impendulo iseduze yini? Impendulo ibe sibuya khona phana ke kuvesi ngo14. Ithi yona lapha sathi kuso angithi sithe izithunywa ezibuzanayo la zisenzela uDaniel. Esinye isithunywa siyaphendula lapha indlela mfundisi ukwenzela ukuthi sihambe labo bonke abasilaleleyo. uDaniel ulalele kunjalo ingxoxo le uyayizwa uyayilandela kunjalo kufana lo teacher ofundisa abantwana kwenye isikhathi teacher angazabona ukuthi abantu abakhe abazwisisanga uyenelisa ukuthi abuze omunye umbuzo othile esenzela ukuthi kwesinye isikhathi teacher uyazifaka ezicathulweni zomntwana ebuza sengathi yena nguyumntwana kodwa esenzela ukuthi umntwana anjani azwisise so yinto eyenzakalayo la ingilosi lezi zifaka ezicathulweni zikaDaniel ngoba uDaniel nguyolo umbuzo lo ngathi nguyobuza kunjalo ziyambuzela ziyambuzela exactly so bese siphendula lapha esinye isithunywa ithi yona kuzaze kube izikhathi zokuhlwa lezokusa eziyinkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu zokunikela kweminikelo bese kulungiswa indawo engcwele esikhiwa ithi yona unto 2300 days then the sanctuary shall be cleansed osokuthi izinto zonke lezi ukuze inkonzo yesanctuary kumbe eThebanikeli ibuyisele endaweni yayo ukuze icebo losindiso licaciswe kuhle kuzathatha 2300 days icho njalo indaba so umbuzo kaDaniel usuphenduliwe ukuthi indlu engcwele izakuhlanjululwa nini lokuthi amaqiniso awesanctuary kumbe icebo losindiso azachaywa nini egcekeni ngemva kokunyathezelwa kwawo phansi luphondo luncane ngemva kwamalanga angu 2300 yikho kuchiwo lapha mfundisi angazi ukuthi ungasichasisela njani ngoba kwabanye khonapho sokumnyama amalanga lawa hamba njani achoni siyabonga siwaqalisela ngaphi sisiya ngaphi konke khona kuyani siyabonga so esingakutsho mhlawumbe okwakhathesi ukuthi sizwisise futhi ukuthi lokho sikuphinda phinda ukuthi incwadi kaDaniel incwadi yesiprofeti ebhalwe ngemifanekiso ethile kodwa okuhle ukuthi imifanekiso le iyachasiseka ngoba iBhayibheli liyasichasisa so lapha sokukhulunywa ngamalanga angu 2300 days so umbuzo okhona ukuthi amalanga lawa ngamalanga sibili ngokubala kumbe ngamalanga angumfuziselo othile nxa sibala iBhayibheli singakhangela eBhayibhelini lapha khona phana eduze la kuDaniel kwampana kuEzekiel ngu4 ivesi ngu6 iyasitshela ke ukuthi nxa sikhuluma incwadi zesiprofeti ilanga elilodwa limelelene singakhangela uEzekiel ngu4 ivesi ngelika6 ngizayifunda lapha eduzane khonapho ithi yona lapho ke usuziphelelisiye lezo nsuku uzalala phansi ngokwesibili kodwa ngomhlubulo wangakwesokunene uthwale ukona kwaboJuda insuku ezingamachumi amane usuku olulodwa ngilumisele umnyaka antu yayibona indaba so lapha uthiwa uEzekiel uzalala okwensuku kumbe amalanga angamachumi amane bese kuthiwa hayi amalanga lawa ilanga elilodwa kumbe usuku olulodwa ngumnyaka onjani owodwa ungahamba futhi la kumanani ngale kuNumbers ngu14 verse ngu34 yakhulunywa futhi ngamalanga angu40 bese kuthiwa ilanga elilodwa limelele umnyaka owodwa so ngezindlela nxa sikhuluma ngendaba yesiprofeti kuthi ukuthi ilanga elilodwa lingumfuziselo kumbe limele umnyaka owodwa so lapha nxa kukhulunywa ngamalanga angu 2300 days kakukhulunywa ngamalanga sibili kodwa kukhulunywa ngeminyaka engu 2300 days so kuthi ukuthi kuzathatha iminyaka eminingi phela leyo iminyaka eminingi kakhulu isikhathi eside so kuthi kuzathatha iminyaka engu 2300 days uphondo oluncane lokho lunyathezela phansi amaqiniso evangeli lokuthi indlu engcwele ize ihlanjululwe so kulento ezimbili engifisa ukuthi abalaleli bazibambise so kwakuqala iminyaka le engu 2300 ngiyokuthi kuqalise umsebenzi wokuhlanjululwa kwendlu engcwele
ngumuqa wokuqala lo. Okwesibili yikuthi kufanele iminyaka leyi ingadlula okwenziwa luphondo oluncane kuchaywe egcekeni. Ngezinye indlela uphondo oluncane bese kukade lunyathezela phansi amaqiniso ecebo losindiso. Kodwa kuzafanele ukuthi iminyaka le nxa isedlule amaqiniso la abuyiselwe endaweni yawo, achaywe egcekeni, abantu babekwazi ngodaba losindiso ngokucacileyo. So yizo indaba eziqukethe lapha okungesikhathi leso okuthiwa yi-2300 day prophecy. Siyabonga mfundisi, themba ukuthi abalaleli bayasilandela ikakhulu nxa sekufika ekubaleni izinombolo. Abaningi inombolo esikolo lezi bazibalekela, kodwa ke nazi zikhona eBhayibhelini. Azibalekeleki, ziyanceda kodwa zilula ukuzwisisa. Nxa sikhangela siya phambili ngalumbono, sikhulumani ngenkonzo zantamba maleze ekuseni, ungathini? Siyabonga. So lapha sinanzelela ukuthi okunye njalo osokumele sikunanzelele yikuthi kathi nxa kwakukhulunywa ngamalanga lawa kuthiwa ubusuku iBhayibheli esikhiwa lapha ithi yona ukusa lokuhlwa, kwakuvele kukhulunywa ngani isikhathi lesi siyageca yini? Kwesinye isikhathi abanye babona sengathi kule verse ethi ngithanda ngesikhiwa ithi no scripture is of any private interpretation. Ukuthi ngezindlela iBhayibheli angizichaziseli mina ngendlela engithanda ngayo. Angeke ngahlala lapha ngithi mina ngibona kimi lead ubani lead. Kufanele sidinge ukuthi kathi iBhayibheli yona vele ithini, iyazichazisa. So lamalanga lawo okuthiwa yikuhlwa lokusa lapha okuyi-2300 kambe sikhangelele ukuthi kuchasiswe kusiyafika ngaphi kumbe kumayelana lasiphi isikhathi. Yikho kuphendulwa kuverse 26 lapha. Ithi yona umbono wezikhathi zokuhlwa lezokusa osulandisiwe uliqiniso, kodwa kawube imfihlo ngoba ungowensuku eziningi ezizayo. So iBhayibheli isisitshela ukuthi isikhathi lezi yisikhathi sensuku eziningi ezizayo. Usithi ukuthi isikhathi lesi sasingasoze sigcwaliseke ngesikhathi sika Daniel siphelele, kumbe ngithi mina isiprofeti lesi sasingasoze sigcwaliseke ngesikhathi sika Daniel. Yikho uDaniel kwakumkhathaza lokho. Yena kukhulunywa ngeminyaka engu-2300 wacabanga ukuthi njengoba uNkulunkulu ubethe amaJuda azahlala 70 years eBhabhiloni. So yena wacabanga ukuthi amaJuda engxenye sebone kakhulu, uNkulunkulu wasesengeza iminyaka leyana ngu-70 wayengeza 2300. Yikho uDaniel ayekucabanga yena. So uNkulunkulu lapha usebona ukuthi undoda lo kazwisisi, yena ukhangele amaJuda. Kodwa isiprofeti lesi sibanzi simayelana nomhlaba wonke lodaba lonke olosindiso. Kodwa yena umbono wakhe umfitshane. Yikho lapha esetshela ukuthi hayi ndoda, umbono lo uyimfihlo, wena ngeke uzwise kathesi ngoba wena ukhangele okwamaJuda, kodwa ngumbono wensuku ezizayo kumbe ngumbono wezikhathi zani zokugcina. Kuthi kusitsho ukuthi isiprofeti lesi sigcwaliseka ngesikhathi sokugcina kumbe ensukwini zokugcina. So nxa sesikhangela iminyaka le kumele siyikhangele sisukela emuva sisiya ensukwini zokugcina. Mfundisi ungakafiki angazi mboza fika kikho ukuthi kithi esiphila namhlanje ngiyakwazi uzafika, kodwa nxa ungakutsho ngemva kwalokho ukuthi kithi iminyaka le yona lesi prophet lesi nxa sifaka umunwe kuyiso siqakathe ongakanani, noma ungazange uchasise kakhulu kodwa ukuthi kithi siqakathe ongakanani, silomutsho onganani kithi. Siyabonga. Indaba elapha sibuyela futhi ngale esike sakhuluma khona ngophondo oluncane. Silokho sigxila ekuthini uphondo oluncane belunyathezela phansi amaqiniso kaNkulunkulu. Yikho kwathinta uDaniel. So kusitsho ukuthi isiprofeti lesi ukuchasiswa kaso okwakuqala umuntu wonke ofisa ukusindiswa kufanele ukuthi abe kwazi ngalokho esikhuluma ngakho la. Ngoba isiprofeti esimayelana ngodaba lwesindiso. Sigoqela umuntu. So sigoqela wonke umuntu ngesizathu sokuthi uphondo oluncane lwalususa abantu emehlweni kaJesu onguye umsindisi. Akula muntu emhlabeni ozasindiswa engazange akholwe kubani? kuJesu. So uphondo oluncane olwalukwenza lona yikuthi lunyathezela phansi amaqiniso kaJesu. Ngezinye indlela lususa abantu kulowo onguye yedwa abangasindiswa ngaye. So isiprofeti lesithini sithi no, indaba leyi kumele ichawe ibe segcekeni. Uphondo oluncane imisebenzi yalo imiswe ukuze uJesu achawe abe segcekeni, abafisa ukuthi basindiswe bamamukele bathole usindiso. Icebo losindiso libe segcekeni ukuze abantu bakaThixo basindiswe. Ngezinye indlela wonke umuntu olesifiso sokusindiswa lesi siprofeti kumele abesazi, ngoba isiprofeti esokufa lokuphila, isiprofeti esokusindiswa lokulahla. Siyabonga mfundisi, siyabonga abalaleli. Nasi isiprofeti esiqhakathekileyo nxa siba ngemaphethelweni mfundisi
uDaniel yena nxa wayechasiselwa ngiyakwazi ukukhuluma ngokuthi kungani uNkulunkulu angazange amchasisele wazi sokungakanani ulwazi lakhe lwabangakanani nxa sikhuluma nxa wayelalele wakuzwa okungakanani. Siyabo uDaniel indaba lebese ngeke ngakuthinta kancane indaba le kayizwisisanga kuhle ungakhangela kusukela kusahluko ngo7 sokusiya kucine lapho uqalisa khona ukukhuluma ngophondo oluncane uDaniel kuvele yena kwasungathi sokumhlupha ukuzwisisa kanti kuyini ngesizathu esokuthi eminye imibuso eyayibuya yonke le kusukela eBhabhiloni yayikhangela ezombusazwe kuphela iphelele khonapho kodwa uphondo oluncane lolu lwasoluhlupha ngoba lwalungena kwezombusazwe lungena kwezokukholo lungena kwezombusazwe so uDaniel wamangala ukuthi khathi umbuso lo ngumbuso bani uyahlanganisa ezombusazwe lezokukholwa so kwagcina kumkhathaza khona lokho okunye futhi uDaniel wakumkhathaza kakhulu ukuthi yena nxa uGabriel wayelokho ekhuluma ngeziprofeti lezi yena uDaniel wayekhangela amaJuda ngoba isikhathi esokuthi amaJuda asuke eBhabhiloni sase sichayile 70 years zase ziphelile so yena engqondweni yakhe vele into yonke ayeseyicabanga ukuthi amaJuda sokumele abuyele ngapi eJerusalem so izikhathi zonke ezikhulunywa yena sehle kuhlanganisa le 70 years ayezibona seziphelile so yikho engazwisisi ungabe lokhu ubala uzuyefika ku chapter 12 uNkulunkulu lapho uyabelokho ethi hayi Daniel vala lincwadi ngesikhathi sokucina vala lincwadi ngesikhathi sokucina ngoba yena uDaniel wayengasazwisisi incwadi le ngokupheleleyo ngoba wayelokho egxile kumaJuda kathi isiprofeti lesona sesibanzi sigoqela umhlaba wonke. Hey mfundisi ubuya le ndaba emangalisa isikhathi sesingani sesiye kucineni kodwa ke akusitshela ukuthi kanti kungani uNkulunkulu angazange anike uDaniel incazelo yalezi nsuku. Siyabo yalesi sikhathi lapha kuqhakathekile futhi lokho ngoba uzananzela ukuthi isikhathi lesi asichasiswanga kuze kuyefika ekucineni kwesahluko asichasiswanga futhi kuze kube sekuqaliseni kwasahluko 9 so kwesinye isikhathi abanye abafundi beBhayibheli bathi ukuthi isikhathi lesivela zange sichasiswe so ukuthi sibe kwazi ukuthi kanti indaba uGabriel angazange amchasisele uDaniel kuqhakathekile ngoba kuzasinika isizathu esizasincedisa ukuthi uGabriel esephenduka mbayimbayi wayelanda ukuzochasisa khonokho ngoba kwakungachasiswanga so uverse ngo27 uthi yena lapha mina Daniel ngase ngiphela amandla ngagula insuku ezithile ngavuka ngenza umsebenzi wenkosi kodwa ngamangaliswa yilowo mbono kangaze ngawuqedisisa so uDaniel uthi yena indaba le yabanzima kimi ngacina ngingasela amandla amanye amaBhayibheli esikho athi I fainted I was sick for many days so uDaniel indaba le yamkhathaza njengoba ngitshila ukuthi uDaniel wayesekhathazekile ukuthi no kuthi uNkulunkulu akabe sengezelele iminyaka engu2300 days amaJuda eseBhabhiloni i70 years zona seziphela so kwamqeda amandla wagula sibili ngifunde okunye futhi lapha ngoDaniel ukuthi kambe siyachiseka yini ngebandla likaNkulunkulu kuze kufike esigabeni sokuthi siyakhathazeka sibili uDaniel uzugule ungalali uswele ubuthongo ungaguliswa ukuthi uguliswa ngokunye kodwa uguliswa ngokuhlupha umsebenzi kaThixo lokuhlupha kwabantwana bakaThixo so kuqhakathekile khonokho ukuthi sikuthathe kube ngumlando wethu ukuthi umsebenzi kaThixo nxa ungahambi lathi kusikhathaza ngabe kuthiwa amaKristu sinjalo mhlawumbe ngabe ivangeli sisatshumayela akusekho lapha emhlabeni kunjalo so uDaniel wagula laphana wasesila ngemva kwamalanga athile waqhubeka esebenza esigodlweni senkosi kodwa umbono lo uthi yena wangimangalisa njalo kangizange nginjani ngiwuqedisise so uGabriel wamyekela kamchaziselanga uDaniel ngesizathu sokuthi wayengakafiki emumweni wokuthi azwisise so uGabriel wasemyekela walinda ukuthi kuze kufike isikhathi esifanele so kumele sivale mfundisi umphako kuyini abalaleli abangakuthatha siyabo bahambe lakho esikubona lapha ukuthi uNkulunkulu uyachiseka ngosindiso lwabantu njalo uNkulunkulu uyafisa ukuthi kungabi khona oma phakathi kwabantu bakhe laye ngoba lapha sibonani indaba esikhuluma ngayo lapha uNkulunkulu ufisa ukumisa imisebenzi yophondo oluncane la nxa uphondo oluncane lunyikinya lusilwa loNkulunkulu kodwa uNkulunkulu uthi hayi bangaze bafihle amaqiniso ambanyathezele phansi bahlukuluza amangcwele kodwa kubale isikhathi baphiwe isikhathi sabo singafika abangeke badlule imingcele yabo so lapha sithi akula muntu ongadiliza icebo losindiso akula muntu ongenza abantu bakaNkulunkulu ade kumele basindiswe bangasindiswa so ngezinye indlela uNkulunkulu nguye umlawuli wento zonke uSathana ngethusela esebenzisa uphondo oluncane kodwa kakho ongadiliza icebo losindiso
So esingiyazenzela khona thina mina lawe mlaleli yikuthi sibe sendaweni efaneleyo ngesikhathi esifaneleyo ngoba icebo losindiso liyaphumelela kodwa umbuzo khona ukuthi liphumelela mina ngisindisiwe yini kumbe ngilahliwe yumlando engiuchiya kubalaleli. Siyabonga mfundisi, siyabonga abalaleli. Nanku umlando nasingqobe esiphiwa ngumfundisi woB Mpofu lapha ukuthi icebo losindiso libanzi mfundisi. Kunjalo. Lijulile. Kalichiyi umuntu phandle. Kunjalo. Ike sikubona lapha. Ngakho lawe emlaleli lapho khona usizukhona leli cebo losindiso lalungiselwa wena, lalungiselwa mina. Kasidibane njalo kuvikela izayo. Sifunda incwadi kaDaniel sisiya phambili siza kukhangela isahluko sika 9 nxa sidibana kuviki elizayo. Ngiyaphinda njalo inombolo zocingo 0718444196 kulabo abadinga ubana basixhume babuze imibuzo loba kulokwengeza olakho noma ufuna ukuchasiselwa abafundisi balapha kubana bayichaye indaba ibesegcekeni behlukanise imbambo lomgogodla bahlube indlubu ekhasini benze yonke into ibe sobala. Ngakho ke ukhululekile wena ukuthumela umbiko wakho kunombolo zocingo eziphiweyo. Kasidibaneni ke kuvikela izayo ngesikhathi esifana nayo endaweni efana nayo. Ithini ngibonge umfundisi woB Mpofu lo baba uNcube osibambele emchina. Sihlangane kuviki elizayo. Siyabonga.